I pozdrav svima ljudi u novu epizodu Balkan Batmana. U ovom videu ću vam pokazati kako dobiti besplatne CSGO skinove. Kao prvo, imate u deskripciji link od ovog sajta, uđite na sajt, kada ste na sajtu idite Add Funds i ovdje možete dodati pare ako imate, to vam je još najlakši način, ali ako nemate para, odite ref kod, napišite Balkan, s caps lockom Balkan Batman, znači Balkan Batman, I'm not robot, ispunite sve to i use kod. I kada iskoristite kod dobit ćete besplatnih 50 centi. Za tih 50 centi, evo na primjer možete otvoriti ovaj case i možete dobiti neki skin i imat ćete taj skin. I imate daily free case-eve, to se svakih 24 sata može otvoriti, to isto. I imate ovdje na get dollars i ovdje isto možete dodati neke pare. I na stranici imate i user cases, znači imate tu puno case-eva koliko god hoćete. Znači svugdje ima puno case-eva, evo ovdje ima i case-eva od 0.04, imate svakakve case-ove. Ako želite da ja sljedeću epizodu otvaram puno kutija, dodat ću $200 na account i otvarat ću jako puno kutija. Ostavite jedan veliki like i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!